State President ke National People Party NPP ubaderu usumbut Menteri Rangba kejela uba perstun tensong ulong ba mau dan jingtip lakadon ke jingtmu pan benkelai ke syuki minister hak sorkar MDA tu Henry ulong hakarai juga National President ke parti Konrad ke sangma ubalong Menteri Rangba du ke sorkar jela. Naik leng uba perstun ulong warla ke NPP kalayo number lifeway majority Henry Yamanta ke sorkar MDA kepala thau hagijingalam ke NPP kan penkut hadu bandakut kesamoy trekam. Mangi kan mau tangkui nak kaliang jongi larang ila iyo maka ia kamajar kejar biru ke komitmen jongi kalong ba hak kerteng ke MDA ngin pendet ikan kadang kata ka mga kren dak pasay kada ke komitmen jong ke parti NPP kalong baya ke MDA ke bengila thau ngin penkut full ikan kadang. Anda nunggu jingkelai menteri pak, ya reshuffling Ya kay. Ya reshuffling kami nak reshuffling. Temuan cumai melwing ini. Ia kata kumbang opin ngang di presiden jok parti ngamti kata pilak ban kelinau chief minister la dudon la se kata kata dia ke prerogatif pada jong chief minister ban ong ba la se ban yano ban penrum minister la ni yano ban I department EU la ni kumno ban la se ban ong ba tos ngopha pi ngin pensong thai le ni kata bro kam de ka kam jong ni na kalen parti kan ni ka jong prerogatif jong chief minister